لپراوین پارێزگەها مغڵەیە تورکێ دوه بەڵەمەکە کۆچبەران بن ئاو بوو دەستپێکێ تەرمێ حەفت کۆچبەران هاتە دیتن لێ پشترە تەرمێ حەفت کۆچبەرێن دن هاتە دیتن هەفکارێ من عمر سۆنمەز پەراوین مغڵای باوایکی ڕاستەڕاست لەگەل منە ئەوەی زانیاریەن زێدەتر دەوێ دەربارەیدا بدەمە عمر ڕۆژ باش داوی زانیاری چنە هیناژی پرۆسەیە لێگەرینێ بەردەوامە گەلۆ ناسنامەیە وان کۆچبەران هاتیە ئەشکەرەکردن کا خەلکێکی ژان وڵاتینە بله روش باش نالین آفات و بابلاتن کنتن سر کوچبر و پنابرام بداوی نابن مخابن دوجی لنافچه بودرومه یا باجار موله ترکیه بلمکه کو کوچبرین قاچاق دبر هود دا در باسی عالیه یونانستان ببه بن آف بوج بر سدمکه ندیار و د انجام دا جنا حال حاضر روشا داوی او کو حفده کوچبر جان خو جدست دانن نهاد دەستپێکێ دا بویەر بڤی ئاوایی چێ دەبێ کەسێکی کۆ ژڤێ بەلەمێ ڕزگار دەبێ کەسێکی ئەفغانە پەنابەرێکی ئەفغانە لە ناوەندە بانگێن نەزگین 112 دیگەڕێ شەوا یەکێ سعات یەکێ شەوا 24 جۆتمەهێ دیگەڕێ و هەروەها دەزانین کو دە بەلەمێکی کو کوچبران دبر عالیه یونانستان دا او بن او بیا او بلم و هر وعد انجام دا 18 کسی دوی بلم دا هبونن او کسی به هولین خو 6 ساعتان ملوانی کریه افجنی کریه و هر وقت خو گیشتیه اف گراوا کل پشمند خوی گراوا چلبیه کو گلکی نزمه تقریبا در دور 2 کیلومتر دوره میه لسرویه که تیمین اولهیه پراوه دچن جیبویری و هر وادس به خباتن لگرین و رزگار کردن دکن د دسپیک ده هفت جنازه هفتار من کوچبران لپراوا کبا کوما نافچه بودروما مولای دکه کوک هرما اورتاکندشی بیتشی ته بنافکرن افدر پشت خباتن تیمین اولهیه پراوان ام دبینن کو پشاجی جنازه هفت کسین دنجی هفت کوچبرین دنجی تدیتن بدگشتی دبن 14 جنازه 14 ترم پشاجی کارو خباتن تیمین اولهیه جی بردوام دکن و د انجام دا جی هری داوی حفده کس دگیجن ترمی حفده کسان کو ام دما کو امله دنرن دوره ترمی دو کوچبرن و هر وقت ترمی قاچاقچی یکجی تدیتن دناف داجی زاروک بگشتی حفده کس جان خوش دست و هر وقت کسی بساخی تینا رزگار کن نابل افکاری من کرد دناف دهن عمر نخیر حتی وگاوی جی جالی باویه که فرمی جالی دام و دزگهین فرمی و تو داخویانیه که دربار ناسنامه کوچبرین کو جان خوش دستانه دا نهاتیه بلاف کرن لیبل لگوری آگاهین تقض و فرمی کسی که کو هاتیه رزگار کرن او کسی کو اخبار دکه دبیجه بلمامه بناو بویه پنابر افغانه و هر وادی سالگوری آگاهین کو مجه مدیه هرمیه بودرمه بدست خستی دناف کسی کو جان خوش دستاننده زاروکه کی لیبل اویک هجالیه دولت و هجالیه فرمی نهاتیه پشراس کرن لگوری مدیه هرمیه بودرمه مولای دناف حفده کسی کو جان خوش دستاننده کسی جی زاروک هي نهال سرویه که وکی کم گفت هفته و هفت پرسونل خباتکار 13 وسایط 4 بوتن بلمن تیمن بروانیا ترکیه و هر وها به ایهای که ترمال و هر وها به هلیکوپتر کی به بالافروک کی لوی دره دست به کارو خباتان دکن در دور هفت و نیو 8 ایوارجی اف خبات بداوی دبه و هر وکی که مگوت داوی داجی دگیجن درمی د کسین دنجی یک جوان کوچبر یک جوان جی ته گوتن کو قاچاقچی اف داخویانیا فرمیه پروانیا مولایی و هر والیتی استانبول خو دوی درباره دا داخویانیا کدو بلاف کربو پشتی کو بلماوان بريف دكبه يعني در دورة لجوري آگاهی و ifade او پنابر افغان کو دای والیتی و هر وها دای پروانیا تیم پروانیه در دور هفته ایواره یعنی روزا 23 جوتمه در دور هفته ایواره برید کون نوی داره پشتی کو برید کون تقریبا در دور 10 دقیقه شوندا بلماوان بناو دبج بر سدمکه ندیار مپرسی مگو گلو باران هبو با هبو
حوالین مین مدیکارن بودرومی گوتن او روش او وی وارجی نه باران هبو نه جیبا هبو بی اگر کم مازن جبر کو گلکی زیده کس لوی بلمه سار کرنن قاچاقچی لورج بو کو پر زیده بستینن هاو ددن کو زیده تر پنابران بار بکن جلو ماجی جبر بار گران او بلم جی بناو دبه جخو کی کو مگوت لوی دری برید کون تقریبا در دورا 2 کیلومتر لوی دری نزمه او جخو گراوا چلبیه هاو ددن کو نالین درباسی گراوا کوسه ببن نه افکار من نشانه واده او کوس تقریبا در دورا 20 کیلومتر دوره میه yani ew grava Kosçi grava Yunan'ı hew didin penaber xwe bigihînin li wê derê û li wê derê jî berê xwe bidin welatên Ewropayê. Piştî ku bi rêt dikevin 10 deqe şûn da êdî belema wan binav dibe û her wiha ew penaberê Efqan jî dibêje ez min 6 saet melevanî kir û min xwe gihîşt vê grava Çelebiyê û piştê vê yekê jî bi awayekî خود گیهینه ناوندا لزگین یا 112 و هر وها نه جنازه حفده کوچبرانجی لمورگان نخوشخانه دولتی یا بودرومی گر خودی واندرنه که وجی و جنازه لگورستان بکسان به بناخ کرن نهاته گوتن کو کسین کو پرانیا کو کسین پنابرین کو پرانی ج بودرومی جمولای درباسی عالیه یونانستان دبنجی پرانی ج ولاتن مصر و هر وها ولاتن افریقینن پنابرین سوری ج دنافدهن وکی آمار دیارن عمر يعني إيصال ده جبودرومه برب يونانستاني و دیارکو چند پنابر أفريا زحمت و مترسیدار دانه برخو چند کسان جیانا خوش دست دانه؟ بله بودرومنا بگشتی دیاره yani تیمن بروانیا ترکیه ev yek roj be roj eşkere dikil ser malpera xuya fermî nal berdestê min amar jî heye min ê agahiyekî din jî bigota beriya 10 salan tebîra herkezî termê alan Kurdî ku 3 salê bû dîsal vê derê bû د سسیه ایلوانا د 2015 دا بو yani gelekî nezî ew peravê ku termê alan Kurdî jî lê xistibû ku beriya 10 salan li hemû cîhanê deng vedabû û bûbû sembola penaberan bûbû sembola trajedî û ew xem û xemsariya li ser penaberan bûbû gelekî nezê wê peravê jî em dikarin bêjin ku niha ji xênî vê yekê dema ku em nedinêrin koçberiya neyasayî ku koçberiya qaçax tê binav kirin li Tirkiye ew kontrol û her wiha ewlekariya derbarê wan da jî berdewam dike niha dema ku em nedinêrin bûyerên ku koçberiya qaçax qewmî di meha cotmeha îsal da li tevahiya Tirkiye 62 bûyerên koçberiya qaçax Rûdayê bi giştî jî di nav 10 mehên îsal da yani ji meha çile heta meha cotmeyê ku meha cotmeyê jî bi dawî nebûye bi giştî jî 651 bûyer Rûdanin di meha cotmeyê de bes hevde koçber ew ji roja 24 cotmeyê canê xweş destanin bi giştî jî 57 koçber canê xweş destanin yani di avê da xeniqînin ji xênî vê yekê jî di meha cotmeyê de 1732 koçber hatine desteserkirin ji aliyê tîmên berevaniya Tirkiye ve bi giştî jî îsal 17005 koçber jî ji aliyê tîmên berevaniya Tirkiye ve hatine girtin ku ew jî hewl didan derbasî aliyê Yunan bibin. Gelekî spas bota Umer bêguman tê îro her li wê derê bimînî û di nava cadeyan de zêdetir tê hewl bidîl gel wan koçberan bi axiviya vê kulvan riyên metirsidar jî bi rastî digerin û pereyekî zêde jî din ji bo ku xwe bigihînin Ewropayê. Gelekî spasiya te dikim Umer ji peravên Muxlayê tu li gel me bûyî.